أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya iman keltirgan bandalar, Allah Teala'dan haqiqiy qo'rquv bilan qo'rqig'iz, ular ko'rmagiz, ular ko'rigiz, faqat Allah Teala'ga musulmon qalindagina, bo'ysungan qalindagina. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Endi Zulhijja oyi boshlandi. Ya'ni Zulhijja oyi nasa degan so'z, ya'ni shusha oyda hojilar hoj qilalar. Shusha oyda Qurban bayrami bo'la. Qurban bayrami Zulhijja oyining 10-kunida. Bizning bugun endi 1-kun boshlandi. Kecha oqshomdan so'ng boshlandi 1-kun. Zulhijja oyining eng yaxshi kunlaridan bo'lib sanala yilында. Ya'ni tunlarning eng yaxshi tunlar Ramazon oyining so'nggi 10 tunda keladi. Самый yaxshi kunlar shusha yil davrida shusha Zulhijjaning 10 kunlari ekan. Chunki shusha oyda izgilikning darajasi orta. Qo'y bir olimlar ayta, hatto gunoh qilsa-da gunohning zo'rligi orta, darajasi orta. Ya'ni shusha oyda gunoh qilsa kishi shusha gunohasi uning darajasi orta ekan. İzgilik qilsa, izgilikning darajasi orta ekan shusha o'yinda. Hey qardoshlar, ey musulmonlar, ko'pmi biz endi vaqt boshqa o'tkazamiz. Abid Alloh subhanahu va taolo bizni baraka keltirdi ibodat uchun. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ma xalaqtul jinna va insa illa liya'budun." Men jinlarni ham kishilarni bor qildim deb, ma'na ibodat qilsalar ishingni deb Alloh taolo aytadi. Eydagi shusha kunlarda shusha izgiliklardan to'liqlantiraylik. Ko'proq izgilik qilishga tirishaylik. Bu kunlarda endi savoblar orta, bir ko'p martaba. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Fastabiqul khayrat. Ayna ma takunu ya'ti bikumullohu jami'a. Innalloha ala kulli shay'in qodir." Al-Baqara surasi 148-oyatda Alloh taolo aytadi: "Siz musulmonlar yaxshi ishda yorishig'iz deydi. Ham olg'a chiqig'iz deydi." Alloh taolo shu oyatda qo'sha musulmonlarga yaxshi ishlarda, izi amallarda yorishirga. Adam bolasi endi bu dunyoda yorisha. Kimdir endi sport bo'yicha yorisha. Kimdir endi mol jiy bo'yicha yorisha. Alloh taolo bizga qo'sha izgilikda yorishig'iz deydi. Qo'ydagana bo'lsangiz da Alloh barig'izni da hukm etar uchun bir o'ringa jiyar deydi. Albatta Allohning har narsaga kuchi yetadir. O'sha oyatning oxirida Alloh taolo aytadi: "Ne uchun Alloh taolo qo'sha bizga izgilikda yorishirga, chunki qiyomat kunida ana uchun biz ajrin ko'ramiz. Biz izgilik qilamiz, Alloh rizoligi uchun qiyomat kunida Alloh taolo bizga ana uchun ajr bersin" deydi. Abdullah ibn Umar ibn al-Asdan rivoyat etiladi, bu sahoba bo'laydi. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhihi al-ashr." Qul ya Rasulullah, "Wa al-jihadu fi sabilillah." فأكبروه فقال: "ولا جهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه
وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde aytı, şu 10 kunda diye adam balası ni dingana yaxşı amalın kılmasa diye. Ol aytı, onun da yaxşırak amallar yok diye. Ondan sonra da Allah yolunda soğuşqa шығуда da yok mu deyip sıradılar. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yok diye. Soğuşqa шығуға qaraganda da bu üstünrek diye. İlde de məğər o soğuşqa çıksa diye, özünün malı bilen, özünün canı bilen, şunda halak bulsa diye, ol vaxtda gana ol ana tinglənə diye. Qara şu hadiske cemaatül müslimin, şu birinci 10 günündə izi amallarının derecesi orta iken. Indi şu amallarda izilik kılıp bulasın. Sünnet bulup tura urazat tutu 9 gün. Yani mine bu günden alıp Arafa günü hatlindi. İte kurban dinine hatlindi. Şu 10 gün içinde var Arafa günü var. Arafa günü bulav 9. gün. Zülhicce'nin. Yani 9. gün Arafa günü 10. gün kurban bayramıydı. Kurban bayram aldığından Arafa günü urazat tutunun sahabı bir kup. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, kim Arafa gününde diye urazat tutar diye, onun 2 yılga da günahları keşiriledi. Ötken yılnıqıda diye, kileşek yılnıqıda onun günahları keşiriledi. Mına Arafa gününü, bizim indi 14 günü bula, mında Cumğa günü, kilesi otnağa, mında indi bizim Sabantoy bula. İkinci günü, Subota günü bula, Subota günü urazat tutu, bir güzel savab bula. İnşallah eğer de biz urazat tutsak. Elbette Arafa günü urazat tutu ol farz tugul, ol mecburi tugul. Arafa gününde sen urazat tutmasan günahı bulmuyor. Hem sen urazat tutmasan köp savabını yoğaltasın. Çünkü Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafa gününde de 2 yılga senin günahların keşiriledi. Ötken yılnıqıda değil, kileşek yılnıqıda değil, senin günahların keşiriledi. Yani için soğuk bizge gerek günahlar keşirilüyor. Çünkü biz Allah Teala karşına qaytasımız var. Eğer de biz Allah Teala'ga günahlar bilen qaytsak, bir qata ökünlerge to'g'ri kelacak, onun için gazap bulacak. Şunun için büyük muhim Allah Teala bizim günahlarını keşirse, tügü dünyaga keşirilgen kitip barsak, ola hatta biz baxtlarning eng baxtligi biz bulabız. Büyük baxtli bulabız. Kabirde de bizge büyük baxt kelacak, kıyamet günü de baxt kelacak, jannatga da bizni Allah Teala kiritacak inşallah Teala. Kardeşler, o'zingizdan so'rag'iz. Siz nesa azirlardagi shu fazilatli kunlarda deyip. Ahiratda g'azabdan qutulur için. Biz şu kunlarda urazat tutabızmı? Şu kunlarda sadaqa berabizmi? Mana izi amallardan bo'lib tura, tag'in sadaqada beru. Tug'anlik ishiblarini nig'itabizmi? Begrak tana şu kunlarda. Andara ati aniga yaxshilik qilabizmi? Agarda bizning ati ani esen tugul ekan, vafot ekan, bizning ustimizda ular uchun duo qilib. Ya Rabbim, Alloh ati ani bizni kechir deb. Şu so'zda jeta bizga. Şu so'zda jeta. Qo'y bir kishilar so'raylar, onun ismi, familiyasini kerakmi deganda, Allah Teala sening niyatingni bilaydi. Allah Teala seni otida bilar seni. Şunun için sen ati anini g'afur iddi bersan postoyanno Allah Teala seni işite. Biz ati ani için izilik qilgan bo'lamiz inşallah. Andara aybetlab o'ylaygali, o'zi bizga javob bergali, biz şu kunlardan endi izgilik qila olamizmi ekan? Urazat tuta olamizmi, sadaqa bera olamizmi, tug'anlik jiblarini nig'ita olamizmi, ati aniga yaxshi qila olamizmi? Namoz o'qiy olamizmi? Mescidga namoz o'qirga kela olamizmi? Sünnetlerin tag'in nafil namozlar o'qiy olamizmi? Mana namoz o'qu, mescidga kelib namoz o'qib ketib, tag'inda savobi orta şu 10 kunlarda. Andara sünnetlerini o'qib, tag'inda savobi orta. Tag'in nafil namozlar o'qida tag'in savobi orta inşallah.
Чөнки нафил намазларның берсе булып тора духа намазы уку. Духа намазы инде ул кояш чыккач, 1,5 сагать үткәч, завал тәмамга хәтле моны вакыты, шушы вакытта духа намазын укый алабыз. Төнге намазлар бар, тахаҗҗуд намазлары бар, төнне торып намаз укый алабыз. Ничә инде кеше кыямәт көне шанып, җәннәткә шанып, җәһәннәмгә шанып, шул ук вакытта бер нәрсә дә эшләмәсә, шушы кыямәт көндә әзерләнмәсә, җәннәт гамәлен кылмаса, тамук гамәленнән ерак булмаса, ничек ул өмет итә ала җәннәтне дигән. Акыллы кеше гафләттә була аламы дигән. Гафләт, ягъни шушы изге гамәлләргә игътибар бирми дигән сүз. Бер галим әйтте, дөреслектә кеше кыямәт көненә ышана, әмма анда әзерләнми. Менә бер галим әйткән икән, дөреслектә кеше кыямәт көненә ышана ди, әмма аңар әзерләнми ди. Ничә инде кыямәт көненә ышанып син әзерләнә алмыйсың. Аңар обязательно әзерләнергә кирәк. Ни өчен кеше шушы гамәлләрдән гафләттә, ни өчен шушы кешеләр изге гамәлләр кылудан игътибар итми? Беренчесе сәбәбе гыйлем җитмәү. Гыйлем юк кешедә. Гыйлем кайда ала ул? Мәчеткә килеп монда гыйлем ала ул. Мәдрәсәгә барып, мәдрәсәдә укый ала ул. Китаплар укый ала ул, интернетына ул гыйлем ала ул. Һәммә кешенең аны желаниесе юк. Желаниесе булмагач, гыйлем дә алмый, изелек тә кылмый. Һәм аны икенчесе сәбәбе көчле якынлык юк. Ягъни көчле ышануы юк кыямәт көнендә дигән инде. Әмма кайберләре гыйлеме дә бар, әмма йөрәкләрдән бик ерак. Ягъни гыйлем алган, әмма аны йөрәгеннән бик ерак дигән инде. Чөнки изге гамәлләр кылмый, Аллаһ Тәгаләгә шану бик әз, шаны бетми. Нәфис һава артыннан шава, шахват артына шава дигән шайтаны вәсвәсәсенә бик катынык бирелә дигән инде. Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ма мин айямин агъзаму индаллаһи ва ла ахаббу илейхи ал-амалу фихинна мин һазихи ал-айям ал-ашру, фааксиру фихинна мин ат-тахлили ва такбири ва тахмиди." Менә шушы хадистә Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте: "Ма мин айямин агъзаму индаллаһи ва ла ахаббу илейхи", шушы 10 көнендә ди. Аллаһ каршында иң бийекле гамәлләрдән булып санала. Иң яраткан гамәлләрдән булып санала ди. Нәрсә ул дип килә? Шушы көннәрдә күбрәк ди Мухаммад пәйгамбәр саллаллаһу алейһи тахлилне әйтегез ди. Күбрәк тахмид әйтегез ди. Нәрсә ул тахлил? Ла илаха иллаллаһ дип йөрү. Тәкбир әйтегез ди, Аллаһу акбар дип әйтеп йөрү. Кадерле җәмәгать, шушы көннәрдә шушы сүннәтне торгызыйк. Күбрәк тәкбир әйтеп йөрик, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар дип. Тахмид әйтик, ягъни ла илаха иллаллаһ, Мухаммад расулуллаһ, әлхәмдүлиллаһ дип әйтәбез. Менә шушы сүзләрне күбрәк әйтик шушы көннәрдә. Ул изгелекләрдән берсе булып санала инде. Һәм кайсы көннәрдә безгә күбрәк тәкбир әйтергә кирәк. Галимнәр әйтүенчә, Рамазан шушы Зулхиҗҗаның аеның Ғарафа көненнән башлап, иртәнге намаздан алып, biz фарыз намаздан соң тәкбир әйтә башлыйбыз. Һәм ул сузыла 5 көнгә. 5 көн үткәч, 5нче көнне икендедә самый соңгы тәкбир була инде ул вакытында. Менә намаздан соң, фарыз намазлардан соң киңәш ителә тәкбир әйтергә икән. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ла илаха иллаллаһ, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, ва лиллаһил хамд дип. Шушы көннәрдә күбрәк biz тәүбә кылыйк, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорыйк. Чөнки безнең гөнаһларыбыз күп, безнең инде теге дөньяга барасыбыз бар. Гөнаһлары өчен гафу сорасак, Аллаһ Тәгалә безне гафу итәр. Әмма гөнаһларның гафу итүенең 3 шарты бар. Беренчесе, гөнаһтан туктарга кирәк. Икенчесе, үкенергә кирәк, Аллаһтан гафу сорарга кирәк. Өченчесе, бу гөнаһка бүтән кайтмыйм дип үз-үзеңә сүз бирергә кирәк. Шуннан соңына шушы Аллаһ Тәгалә гөнаһны кичерә. Андары 4нче шарты бар әле, әгәрдә ул берәр кешегә зыян китергән булса, суккан булган булса, рәнҗеткән булган булса,
malın uğurlagan bolsa, esi malın algan bolsa, şuşu malını аңар keri qaytarу, şuşu kişiге barıp ana gafı sırau iken. Şu vaqtda gana şuşu günah kişiriler inşallah Teala. Şunun için tövbege aşırıyık. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illen estağfiruke ve etûbü ileyk ve semi'u dua. İnna Allah ve melaiketehu yusallûne ala nebiyyi ya eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi gadini men salli ve sam. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed bi gadini men qad ve qam. Ve salli ve sellim aleyhi ve ala cemi'il enbiya vel mursalin ve ala melaiketekel mukarrabin ve ala ahli ta'atike ecmaîn min ahli semavati vel ardin ve varhamna ve ahşurna ma'hum bi rahmetike ya erhamer rahimin. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين ومر الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباقي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيم الصلاة.